Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Matthew 7, versikulo 1. Saan kayo amangukom, tapno saan kayunto amaukom? Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Uncle Albino, papanan nyo ka di ita. Mabalin ka diti sumurot. Ada kontrata mi ita kan ni pare Magno ili. Tada ka naman simpaan mi abalay. Ta narukupan agi tinaduma paset na. Kasta ka di, Uncle. Uy, kanakan. Sumurutak man, Uncle. Si kalata. Ang agpakada ka pa nga umuna kadalolom kan nanang muwan. Tapno di na kasapsapulan. Ayan ka din ni Emer, anak ka. Ay natatang, simorot iti ulitag na anapan nakikontrata ija ili. Amoyo mo dayjay nga apoyo. Nausam nga agusyoso. Alakit bay amlata. Sabarang makasursuro itikas niya trabaho. Gamtay mapan makibarbarkada. Sa bagay wan matkit di tatang. Kan pagsayaatan na, nagagat at tumulong iti trabaho. Dahil araw ti pagsayaatan na, dakil akatulungan tayo dito balay na dyan nga ubeng. Bina, adda ka din ni Imer dit ha? Ay, awan manang. Tasimorot ka ni Albino ijaili. Ada ka no reperanda abalay. Kasta ka di. Apay ka di manang. Ay, kwa ngamin. Ibaon ko mapan gumatang iti uray sa nga 10 kilo abagas. Tani maibibusan di bagas me. Ay, kat ni Ella ngay. Ay na, jak mabalin abaunon day chay. Tamadama ti binulan na. Ang sana bali. Urayek latan no sumangput da. Iso apakibagam to kumalaangan na. Wen manang, ibaon ko to. Apaman asumangpet da. Na yan ni Manang Lisa. Anak na, di na may baon. No sa bali at tao, isuti kay kayat ng ibaon. Nabambannog di tao, ibaon na adagos. Ala, kat anya nga rod ngay. Kas jay at talaga tinanam ay ti panagbiag na. Saan ana irwam itiriga? Auntie Lisa, papayaban na ka no. Wan, taybaon ka man na gumatang iti bagas. Uray sa nga 10 kilo laang. Sige lang, Auntie. Mala, mabait lang nga rod. Taalaag ti igatang mo, ha? Nanang, at dagayam ka no meeting yung parents kan teachers iji eskwilaan inton Sabado. Mapan kayo ka di? Ay katuon anak ko. Iso aditoy ka, tatulungam ni Lulom ang mapanagapit iti ilako tayo manin anat nateng. Una nang, sana bale, awan mat klase. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Nagagat ka unay. Anya, adda dua abagsak ni Emir. Ay, huwan nga rod manang. Ngam ko namat kit iti may sa maestrada. Abumawin to iti sumarsaro no. Ngamin, first grading pa ilaang mat. Sa bagay, ang sadot sa mo ngamin nga aga-adal kadagiti lessons na. Ay, saan mat manang? Agri-pripaso mat. Ngam talaga siguro anak kapoy laang. Iso akas dyan. Imbaglakit din tanang ang ato ti grado ti anak ko. Iso asaan amabalin nga agpaabak kadagiti daduma dita. Kan may sa, jak lakit di kayak ti maibabain no bilang laang. Kumusta kan, Emir? Okay lang mat, ma'am. Ungayam, madamag ko man. Saan ka kadi amarigatan kadagiti subjects mo? Saan mat, ma'am? At daladag iti chimpo. Adyak mayulo dagiti basbasaak. Kasta kadi? Basta agagat kalakit di nga agbasa-basa. Kan igaad mo lang tati ag-eskwela, ha? Wan, ma'am. Lolo, inton agkolehyo ak. Ti kayat ko a kurso. Kat jay may papanmat lang iti panagmula. Ngamin,
No panagisuro ti alaek, sa anak mo't analaing. Kunapay kanyak ni Auntie Lisa, apay kanong agin aadalak, kat isuntumot lang sa anak analaing iti klase. Tapuro nagbababadag iti gradok. Anya, kasta ti kuranakin ka, apok. Katuan, diyak man la kano matultulad ni Ella akasinsin ko. Nagngangato kano amin agrado na. Iswa na nga to kano mati arapaap na para kan kwa na. Bayam, apok. Basta saan kang agsadot-sadot nga agadal. Lalaingam kiday. Uy, napintas ti drawing mo Wangayam insan Emir. Agpa-drawing aktuman kan ka para iti project tayo iti arts. Naimimbag kan ka ta napintas ti drawing mo. Taoray syakton ti mangkartib. Sakto matin ipigkat iti bond paper. Sige laeng, Ella. Idrawingan kanto. Ay, gayam. Dandani manan ti panagi-exam tayo para iti second grading. Sapay nagado ti re-reviewan. Uwan nga rod. Naimbag kan ka Tananga nga to ti malalam nga score. Nangam siyak. Kadwan na. Adda ititing nga. Ano saan? Awampay kagudwa. Sige, basta gi-study ka latain san. Kabaalam dayta. Kasta ti kunakin kanima ng Lisa, manang. Ay, huwag nga rod, ading. Anyan ni manang. Dahil talagi kumkumpara ti amuna. Awan samat ammo di anak na trabaho. So, di na pulos may baon. Katno di na minsan alimaba sakit di balayda. Ada nakita kakaduada a babae. So, ati ammo, amang no katulong na. Kastaya? Itaman pa'y. Ang husto lang matkat diya, ta ado ti kwartana. Ket kabailan na ti manangdan, iti babaonan da. Tapno di la kong kumpurmi, iti inda ibabaon. Imbag kumamat ikanda iti pagmirinda na. Ngam saan mo kasla di na pa imot amot ti agyaman ka na iti ibabaon na. Ay, huwag nga rod. Dahil tinadlaw ko kankwana. Oh, anya nga pagtuluyom kadipay ni Imer iti kolehiyo. Ay katun amanang tasayang met no bilang laeng. Sa maysa, entrisado met nga giskwela. Kasano kuma? Awan mo't pangalaan nyo iti gastusan na. Kan maysa, aglaklako kan panagmulalaeng mo't ipagbibiyagan nyo. Ay kat ikarkarigatan minto nga iremedyo manang. Ay na, di mo pa ilapagsardengan, tatulungan na kayon nga agtrabaho. Ngamtay umadayo kada kayo. Adiyo ammo no maisungsong iti barkada. Inton kwan, madamag tulaengan nga adda sinikugan na. Anya? Ba't di sa ti masabat ka? Langa nalata ti kasla da mabalin na. Ang sa bagay, di adal ako nada. Oh, Mang Lucito, papanan nyo. Bitaman ayan na parimandeng. Ta nakbit bumulod iti gabyon na. Ta natukol mo ti pagiggaman di us-usarak agabyon. Kasta ka di. Ayun gayam, kumusta mo't ti apo ko yo? Ay ket nasayat mo't abalasang kaw. Kada awan sirak na agawid. Ta may tumulong iti trabaho. Ta isumot lati masikuran no agigan latan iti balay. Sa nasaysayat langan, tikas di nga aramidan na. Ngam kitaan nyo Taamangan mo't no italang dayta. Amangan no inton agangay kat santo nakasta. Amangan no ti amuyo kat diploma ti iyawat na kada kayo. Ngam saan gayam, tasabalin to a diploma. Nay, anya kumangay a diploma dayta, balasang kaw. Ay kat siyempre, babae adi makkel ti buksit na. Nagkalasmutan ti panagsasaw na ti babae. Ala, sige, balasang kaw. Labasan kan, ta sambutak man ni pari manding di ta balay da. Ta mga no pumaraw ket saan ko na mabulod tay gabyawn. Naimbag laki din, Uncle.
Ta nakagatang kayo iti truck yung ausaran nyo amang i-deliver kadagiti natnatang. Uwain ka na kan. Tabayat nga awan pakitrabahuan, igidgidan kiti ti agmula sa ilako. Isa dubli kayo di ka sa pulan. Apag iso angkel, tunggal awan sa ko, tulungan kayo langan. Ay kat nagsayatan ngayon kasta ka anakan. Dita banda ti papanak. Dita ngamin ti ayan dagitin nalalakang nga school supply. Isupay ang makatipidak. Ay. Ninsan ela DJ ah. Ha? Adda kadwa na alalaki anang sikat kan kuana. Agling nga dak. Tapno sandak ang makita. Ay. Asino nga taday ta alalaki? Kan apay ang nakasikat kan kuana. Ay. Ijay abanda, babes. Nakado ti nagpipinta sa magatang ijay. Ha? Nalakapay. Anya? Babes, ti awag kan kuana ni insan? Ay, kasano itanday to eh? Ang mga numaamuan ni Auntie Lisa. Ay, anyamot tan. Imbis nga umayak gumatang iti usarak, sabali mo tinakitak. Ay, agawidak man langan. Tama nga numakita dak dito'y da insan. Pagarupan dagid di apalpaliiwak ida. Naimbag nga oras yo, Auntie Lisa. Naggapuan yo ka di. Ijay ili, at dalanapan ko ginatang. Anya nga'y, kumusta tinagagat nga agadal? Ah? Eh, kwa, Auntie. Kastoy, nasaya at mat. Sigurado ka kadi nga agad-adal kamatla ang anaimbag. Sakit agkaraawid kamat. Ang mga no agkat-kating classes kapay. Ha? Saan mat, Auntie? Aywan gayam, Auntie. Saan ka kadi amapan pumasyar iti ayan ni Insan Ella? No ita, saan pa'y, tamakumi-kumak iti opisina. Ah, sige nga rod, Auntie. Umuna akon. Inak pa'y tumulong agbagkat kadagiti natnatang ang maibiyahin ton parbangon. Nainbag nga oras mo, manang. Ne, si kamat gayam pinaading ko. Ala, umay ka, sumrak ka. Wan manang. Nakaumay ka mat. Ada ka di masapul mo. Awan manang. Umay kayo la ko maawisan. Tag-graduation nga minan ni Emer inton umay a Biyernes. Kat inton Sabado mo ti panagparty iji balay. Iso nga, umay kayo kumaa. Ay na, imbag ka pa'y ading ko taagpagradwar kan. Ha? Ni, da kayo ngay? Di mo't agraduar mo't laang ni Ella? Ay na, kasano ko mga gradwar. Kat nabaybayan na mo't ti panagadal na. Tasabali mo't tinararamid na. Iso ang mariribo ka na. Gapot ta saan magkayam nga gradwar di anak ko. Kat, ayan nga ro ti anak mon. Dayjay inyawi din di nakasikog kan kwa na. Ay, sayang. Sapay nalaing mo't di anak mo. Wan nga rod, nga may nakastaunay tibain ko ipag. Ngamin, nagadodag iti sinasaok iti kalabos iti anak mo. Katimot anak ko, tinagbalatakan na. Ala, anya nga rod ngay. Tinapatag, agiskwilan tumanan inton sumaruno atawan. Day tangarod ita ti pagpainak. Gapo kadag iti mading bagbagak iti kalabos. Ita, nagbalatek amin kanyak dagiti sinasao. Di mo tagibasitan ti adda pa nagbiag ti kaarubam, no di kat panunutam kit di no kasanom ida at tulungan. Ngarod, agaramid ka iti nasayaat, kat ipakitam ti ayat mo iti padam a tao. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.